که باکوری کردستان چما بزمانی خو ناخفن به تایبتی دمالین خوده لبازاران جبوی چه بزمان ناخفن گلک سدمین ویهنه بگومان از یوی که لگل بریز عدنان فراد بایر گوتو بیش بکن بخوا جواکناسه نهاج آمده لگل میادم باش بریز دسپیکی استخوازم بله دسپیکی استخوازم وی که بپرسم گلو نمونه نوکه ما لدنیای مانه یعنی ملتکی دن هیا کود مالا خوده دجیانا خویا روزانه ده نب زمانی خو لی بزمان سردستین خو با خفه هلبت دنیای ده به هزاران بلکه به 10,000 قوم هنه قوم کوانبوان نزانن کم زینه مزنیان بچوک هنه لی قوم که وکی امبیجن کرد یعنی امبیجن 10,000 قوم دنیای هبن از نظام براستی یک کلی کود بیجن اتنیک yani لی یا هری مزن کردن yani سرانسر dünyaya da kavmi ku ne serdesti xoya u ne yani din bandora hene kavmin dinê de ye û li gelek cihan jî bi zimanê xwe jî nikare perwerde bike di dünyayê de mezintirîn qawm kurdin em dikarin misalê بله بریز حتی کیجان راده اف یک گریدای سیاستا سردستان یا اسیمیلاسیونه پارامتر ده چقاسه گلو جبر کنها ایدی کتی قناغا اوتو اسیمیلاسیونه یعنی ایدی ام خو بخو وی سینوریش خورداتینن ام د سردمک مدرن بدجین yani rastiyên bajarîbûnê hene, rastiyên bazarê hene, rastiyên kapitalizmê, globalizmê hene. Ji ber wê eger ku zimanek nebe zimanê raya giştî, zimanê fermî, li ku derê dünyayê be bila bibe, ne ji bo Kurdan tenê ez dibêjim. Eger zimanek ne fermî be, di nav dewletek de ne zimanê raya giştî be, ne zimanê perwerdehiyê be, ew ziman yani bivê nevê têk biçe û asîmile bibe. Ev rastiya modernizmê ye. Yani balkalê me beriye 5 sal, 7 sal ji xwe re li gundan bûn, li çiyan û deştan û zozanan bûn, kurmanciya wan têra wan dikirin, ne hewcê zimanekê din bûn. Lê îro em gav xwe dikevin nav bajarîtiyê, nav fermîtiyê, nav raya giştî ji me re zimanek din nazim dibe. Ji ber ku qedexe ye li Bakurê Kurdistanê ziman li me qedexe ye. Ji ber wê bivê nevê em hewceyî li zimanek din dibînin. Ev hewceyî bu rastiya modernizmê ku em bêjin yani wekî tirkî li me şîrike. Ji ber wê em di mala xwe de li kûçe û li kolanan û li cadeyan tenê em ji xwe bi kurmancî xeber din, bi kurdî xeber din, ew jî heta ciyekî. Yani bi rastî ez bixwe zêde li me li Kurdên Bakur nakim. Ev şert û me dijên Kurdên Bakur li ku derê dünyayê bila bibe, heman tiştê wekî encam derkevin pêşberî me. Ew rastiyek sosyolojîk e. Yani asimilasyona serdema modern seranserê dîrokê de yani eger em bidin seranserê dîrokê ya herî tund û dijwar û xweş dimeşe ev serdeme yani. بله برز بایر بگومان شرط و مرجین ما و گلک ملتین دن جهف جدانه لی وکه نمونه لی اسپانیا الهرما کاتالونیا دمات الباجار بارسلونا وکه نمونه بوان را به اسپانی با آخفی نه به کاتالونی پرانی آوان عاجز دبن وی عاجزی خوشی درد برن او عاجزی لجمع نینه لباکوری کردستانی سدم آوه که چیه گلو چما او عاجزی چه نبویه او دیروکا me yani serpihatiyen me û Katalona neyekî yani Katalonî wekî herêmekî xweser xwedî herêmek xweserin parlamentoya wan heye û zimanê wan neqedexe ye û yani seranserê dîroka xwe de jî wisa hatine heta îro lê ji bo me Kurdên Bakur çekê wisa çê nebûye qet yani qet wekî em bêjin demek xweser yan jî herêmek xweser li Bakurê Kurdistanê çê nebûye ku em zimanê xwe xweş û het û rast em pêk bînin em beemrînin bikarbînin ji ber wê em xwe nikarin bidin ber Katalonan yani em ziman qedexe yani em nikarin em bêjin li parlamentoya Tirkiye yan jî em bêjin zangoyekî de em bikarbînin hêj em di astek herî nizim de ne em dibêjin ka dersa hilbijartî û dersa hilbijartî kampanyayên çê dikin yani rastî ji aliyê ziman ve halê me xirab e ez qebûl dikim lê ev xirab
نکو تراری و یعنی جی او که خمساریا متی از صد بیجم یعنی بله اگر کو زمانك دبستاني دبكري تنوى نليبه نزمان پروردهیه به ببینه به کا نفشك دو نفش سه نفش پشتی چار نفش توی عاصمه لبی اول هر ده دنیای وصایه بله بريش خو متخواست از بالي بكشينم سروي كيجي يعني براني مالبات دبيجن ما خوندنا كرديش بو چیه مثلا ويب گيري چوره پشتی کو خلاص كر وككو يعني بيامن وككو ببيجن دو دست جمروفكي رزيدنا يكجي بس دو چاف بكيري چتين يعني مروف بچاوكي جي دنياي دبينه اف هشمنديه كچاوا يگلو او هشمندی همش عالیه هشمندی زانستی به شاشه همش عالیه هشمندی نتوی به شاشه هر آقای به شاشه جبر کو جخواد تمنین اویده yani ku dibêjin pêşdibistan û dibistana seretayî li Tirkiye di nav wan temenan de بله zarok dikarin beh ziman jî hîn bibin ez ne ku mübalağa dikim بله ji aliyê zanistî ve ji 5 saliya xwe ji 4 saliya xwe heta 13-14 saliya xwe مرov dikarin sê-çar ziman rihet û baş hîn bibin û wan perwerde jî bibînin ev tenavê dewlemendî ye yani ji aliyê zanistî ve tu ew tune yani tu ji xwe şekê menfî tune ye tenavê tiştên müsbet ji aliyê geşedana wî ve xwezê dekirina wî ve zarok ve ev بله tiştekê baş ji aliyê netewî ve jî divê em heqayî xemsarî bidin ber çavê xwe yani ev zimanê me ye û gavek ku ziman ji nav me rabe bi xwedê tiştekî ku em wê biparêzin namîne ji xwe di destê me de halê hazir ji xwe ziman destê me de maye eger em jî neparêzin piştî 5 salê dinê li Bakurê Kurdistanê eger şert û me wisa dewam bikin yani eger ku şert neguherin eger ku zimanê Kurdî li Tirkiye nebe zimanê perwerdehiyê ez ne behsa dersa hilbijartî dikim ha nebe zimanê perwerdehiyê 5 salê bila 6 sal be 5-6 salê dinê ez dikarim bibêjim ku ji sedî not û 5 Kurdiya Bakurê Kurdistanê tê têk biçe asîmile ber gelekî spas bi rêz Ednan Firat Bayer civaknas ji bajarê Amedê ji Bakurê Kurdistanê mêvanê me bû zor spas.